Kaya sanang kaswabon, sanang kinaposikan dati dot kaswabon ba no? Ano may dati patilang muso iti kaisisan sumbang swabon miyampay dot misisa atau kapag isang samay. Inarahingan, sundo isang kajan sorga, kung sikaw dot kaswabon diti, patilang mus pakagwehay kapag isang puro maya iti sambayan dot kaswabon. Patilang mus sa kadungno kumadahay, isang buat pinapay ang bulayan dahay nga manahak kasarid pangin sa samod kumadahay da tumagwang ngaralan ko posyon di poinsondi ang paingigit kasarid kumadya inasambayang dahay isong aran ni Jesus. Amen. Sanok sabon kumadatid insanan paingkan gi kadaw dot ay montok dot iso ipian dadan dati rumikot takati kamuyan dat koy anda taun nagi asonong tadaw Christmas kumadati da insanan kakitanan dat asili pakasarid partikayan di pagiwali-walan iti tadaw Christmas nga Christmas kasari to kan pati bagi mangirad di kanihab ka di bayno nga iri kasari kapurimanan to ko puji Tuhan tu ay di sabat di kanihab nakamungihad hilod gereja pekan ka ko kemundi pekan tanggilan ay nakapiantak dahirihit setia usaha misyon puji Tuhan tu aramay ti pamamakinangod khotbah suway ti pamakapurimanan dat iya berkhotbah iya makinangaw yudi aramay karangahan inapohit atarimoh dati nga atapot nagi dat ay hari borosot manahak lebih asanong kay monarimo ka nga imonarimo nga asanong mogi karang takad pelajaran dat mantad dat pangkhotbah tang mositar kang elder nga miagalidit karuhang katamba aruhangan o kapurimanan dati dat isuang ket tumanud de boras-boras kinarengan aruhangan na kamilaan i kamayan dat ako ni ko mangura ka periit jadi ay lahan kapi yung isay na sangingo ka bagerjat tibay no jadi hingga na padiha akikita hom hiri na dihat kinarikatan sakira na pundad alumisda karalana talun takod iti taun da orikot asanang idadat kapimpahan aw takad tihi mamonsay takad isaot tinimungan dat hingga pira na tulunit arahyan na mo ay mamanaw bah kano mo ilawat to hilo ka mo ito kano isay kailad manandig-nandig mila na popolambus at sinding-sinding at mantakad kabaktian iri nga alumis sa dakarangan nga intanto ko pa taon lang intanto ko pa taon secara pribadi mantan ko ginumuan nilot asaraw-saraw nga ila timani-manon nga asaraw din man paindalano montakitit dusun ministry nga haray kapurimanan ko sumunod di anda dan nilot satu hari bulan satu tulun po panamborasan at tibay no nga amuk kandad ka mantad ay paimpunan dot satu hari bulan at kagiginama ay haray timpud adi anda dan nila satu hari bulan nga arahyano ko popoyla kumadati dot ay sakirana kalulus sa suti lah
kalulusa suti dat sumuti pada hari ti saminggu dat iti tahun dat tarikat. Da palulusan na kayo gi mantad dat 1 hari bulan gisom dat 7 hari bulan. Satu, kamu ba nga sekiranya pod diperkenankan Tuhan putanin da dati iti KKR minsusuab mimpun 8 hari bulan 1. 7 hari seminggu bari nga kang ulo karuhangom ay nasasalaan na suti oy. Nasasalaan na suti patut ta suti no po nga antakan di kinumawin nga lagi nakasuti diri katalib bagidi hot kinumawin am sumuti nasalaan na suti oy. Diluluskan nga tapat kapihom ay aso ko nga ko dit kamayan na kayo sumuti nagindad nga 2 minggu ka nga mantad ko sa pinsado gaya hayom kang kusyom iho nga arahyano ko kapurimandet sayra no papaharatit megal ka iti kabaktian papatilambos iti kabaktian nga mano hukod kapurimandet harapan nakikaruhang go papaindalan. O konpiando ko manikid suab nga hari apurimanan di har karuhang mo. Jadi negal di kasabon bay na nga iti panampakay nga inagyahi pupasadia pinapasadia ilot ho di YouTube nga isiyo nga ihan pa di miri kaok pa di tilom manamboros to para main ti diga daharot ay mangurus ay yadit tapat tagyak pi kamundat inapohit ang agat nga enggan-ganan daharot panakihup pamanan perlu dahara suti jadi 1 hari bulan bisa mau 7 hari bulan harus suti takod kaswabon nga ay buli ni kumatirid haron na imumbala ipagilitan dati dot mumbala ko yoho ka tay ko ako kureman to ko katua kelas bujang Melbourne miun dot pangkotbad sa minggu ka buli na gid ani sila tak jawatan na suhuon kaya may dati pati lang musa pelajaran sabon bay no hom ay pukul na dami ay umbalan takot aniba kabi bay no gisampa pukulan 6 tu harohit mantad ko harap pakagulambusan itid bay no umbalan din papaniba lah ayat na pod onon dati bay na nga iswang dat Yakobus 5 ayat 7 manta didi tampinay bersabar takono gisombo korikoton do kinorohingan tu iti na pakamono mo ngungumo nga mangandad dat nunuhi kigatang kamantad dat anak daw isya na pa nga kandad gisombo kalintuhon at kamoyan dat hujan musim gugur hujan musim semi. Patilambusan dati di ayat kumualu. Ya kayo nga harus bersabar papagira taginawo tu karikatan da kinarahingan asamok no. Tampinay kada ko na sangwol-ngolom ay papinsala may dat iya ko na po amu da hukuman tu hakim na po paingkakat na matidiri titigawon irit totobon may no tanudo kinapagalan da kainggaritan ang kasabaran di tangon nabi-nabi it monomboros right ko ngaran da kinarahingan
mandahayolo roy taidet olumag tu iyolo ni aparagat ni kinangod pengkukure karoy tanda kamon kaparagatan di Ayub om iya kayo naging nga nakaylo dat ikalimpupusan nununang ko it pinatumboy da kinarahingan montak daw tu kinarahingan na po nga alisi Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Hiti na po nga sira na po oretan nila bersabar nga iso na po iboras ay ponakisap ila sabar nga ilat amu kandan. Amu kandan. Pengkura. Kandan ko ko kamo. Aga, timuti kapilat kamundat iti kamundat bersabar amu atau kay kandan. Iso na pohot ay mila dati borasan dat sayra na pod kakitoh kodit ling dot ukaban dati tuduan dati mangukabit pelajaran nga kada da kayo tilambusa dat manudo nang obuli wat tilambusan nga kasuangir sumano ay kapos ko na po rin kapagulo na po poposan ko nga hilad telegram poposan ko kagod hilad group WhatsApp DM1 kopos sila DM1 copy link poposan ko diri status WhatsApp ko DM2 DM3 DM4 DM5 DM6 jadi dadamot dat popos ako hilad group DM dasuay tuduan na pada ko rin nga hapon ako kasuang andad-andadon padatid bobos sa alay dam ang bobos sa sikap mungkin isuanggat 30 saat nga kaubasan na pa din mungkin na maganuhid ang sa minute kasari lang nga sikap ya kanta nga harat talo na pada saat irini kumundat andad-andadon tuduan na padati sumono nga ako suang nga andad-andadon patakuri man nagi kago niya galid diri jadi iati na pati nga sebagai tulun iyo kadaw nga inapohit kaboboyuhon ko nga ako kandan sa kiramay takad isa at koyanon miloh na pohom akirapan no nga korikot nga galdad manuang ka na pod ilawahig nga gal kaiti suangan to ko sa kirad ay pipe ngon to kagya pataro kay andadon alalay diwi tiga ko panu itit butul tagayo inapaday doh korohyan nga koy lihi datilom has kamo ponu miagal dadi korohyan mo nunuh na po nga ngon na po dati sa resido ko nga miagalit to koy harik kaboboyuhon natin amu kandan agumu ba di ba isuanggat karaja kumaraja to ko nga milon na pohom harati kamunda sa kalip mata rumilik ko milon na po insan ko nagi katibas tilo nga miyahit na po hirilikon sa kalip mata paingkan lagi kadaw ti kamuyon at kaboling kahangan do kaposyon har masala dati isuanggot ay kaposyon nga milon na pohom di inda korikati kaboling kahanga kaposyon di inda katalib miagalib di it urusan nunun na paday urusan nga manu takadad akirapan no hom ahatas apongo andadon sumuti na dihot ay manhak kotbad
Monikid ke suabun ada di andadan ge, nga andadan teu kana poe 8 hari bulan. Sumakit nu tu saira nu pod sumakit teko nga tok kom milih nu pohom itubat nga magihum toko di bobo sa takuat. Tu andadan det sumihat. Tanganak ilo tanganak dati nga harade kapurimanan dati ato kono kandad do gumayo. O kita do gumayo. O sukod. Nga pingkan hari Sabat, hari Sabat nga ay andadandet ai hinggot adati andadan. Andadandet rait ke hari Sabat ge. Andadandet rumikot ko andadandet ampakan. Kagumuan na po nga idohod purimanan lah. Tu iho nga iya di sumano andadandet ai andadandet patutup Sabat. Iri no kakuandat apo ai kapi hari Sabat nga maganuano to kono. Jadi iti no pot kaboboyhon dati nga toko kandan. No kuroh nang kutu nanuan toko dot ay pangunsub dahilo. Dot andad kauno ka. Sumabar toko andad. Nanti kan lah. Kakuan po nga kaboboyhon pa dati nga kandad. Suwain mo tindorit kandad dat ano po na kandad nga kadang-kadang no tumogod to kono. Megali kumaus-kaus no. Iya di na nga ikatutukan di. Ikasadop minumbaya di haid minaid ay hilod pananang kusandet jogging-jogging bori mo. Nga tok si Sabudi. Bah, may to ko po hilod tandas lah kangko. Sa ringgit sanggulun pambayar. Korikot hiri nga tok kodid gumu patulun tu kayan gyad minggu ki. Akon pa hirid den tangon du nga intaluh matu pilopihi dong kusay barisan dihom kagal lagi di den tangon du agi numu baris semua jamban. Sangulun ono mo minit tat hirisuang. Ono minit sumuliwan ko. No kasikap ko di hatu taluh pakan hiri gulo ko di. Kasuang ko diri ijamban harapat nga iso no ukaban. 4 pintu iso no ukaban nilom. Nga kuno di rumo hidi mantamong. Kuro dito tu apatila jambanam iso no ukaban ako. Man pakatudadit duo ukaban pa dadi tongo duo kangko gumu di tulunit ti kagu nga ina pa jamban nga akon ka magiuruk-uruk ki haray limput saray saan ditampuy ay iyahay na patihom ay makinangaw no kadiman tamong nga tapatigya bo miyagalid di nga sorohon na pundod miyagal ko kapuriman ko tok si tai ko di baris hopod patulun hiri ulo no pay kukuro ko man pay kukuro di di hadi anda dan bi mumbalon no nga pitapison pun pakaw pamilosuan mulai ngayon do sarim butuh kon ko yun di kari dot orikot kapiyahi manahani di si tai. Jadi inopohi kantakan dati tinga amu kandad iyo hodi nga ako kandad atapot kapir iri pagid mongobi ako kandad di wakan di mo dot aya dadi patut dadi kaban so kurang-kurang tongo duo lah kangko tu agi anda dan
Mantad ko iati na potinga it harohot ginawo tay kakaboboyon dit amu kandan. Irin na dit anuan toko det pangunsuban demandad. Mandad kasari toko. Om hiti na po di Yakubus pasal 5 buka 5 ayat katuru gisambot. Hopo misa itinga isoot ay pagangatan kumadati det iati na pohom mandad magandad toko na poti. Om pikira-kira harapira-pira hot ay numan pagalay dahiti miagal ko ilo mangumo. Iti na po mangumonti dapat patapot kapiyam tapot lagi mandadi nga mau tidak mau mandat to ko bo. Mananam-tanam ko nga ay si doon tanam mo na mangwa da suwab. Manta di mau tidak mau mandat to ko na po. Bobos no piad it sikap pemengwa sekira tua-tua nga ngontokon da songkuko. Mengiruhay da. Nga manu na songkuko oruhay matay. Oruhay matay tanumon oruhay da mengwa. Jadi sekiranya pod miagal ko iti kamundat mangungumo. Petani. Iti petani nga ay mati asabar atapot kapyo. Isa di kandat. Iso na po aku andadan ni nga miagal ko mananam buparay. Aku po kumbala mananam buparay di imin daw-daw kapyo. Tu aku kandan. Rilikon. Tagadan, tutudan, urakon. Isok no pakagit it ako kandan nga imamuhaw. Mamuhaw pero linaid. Mantado po monilaw. Hiri kano pa ngiri kau. Dadid hara lain. Milo pa dandad. Siaran langsung mangugad da pirit ka. Nga iri no hit. Pa ngiri kau. Pero linaid. Sambulan na to rin. Hiri ko no. Mayat gayak ilo koyo on itin helod kukuhon haron na ngay it nurdi sing ko patay dan nung pindaraman tilo mangugad da tambulog ay irino hit handadan nga sebagai petani mangumo ay sa naralandat akon ko anda doon na po dati. Pakon na po ko ilang mangumo, maganda din nunoy otari mo, hasil daw. Nga ay say piswayan iti pengkaraja takod miagal ko makan gaji. Kumaraja takod dondo, haro nagi kantit karajan dondo, tarimon dondo. Nga kagumuan na po dati, kau gaji apa? Gaji hari. Gaji hari piya nga koyon matulan na tahakon. Mau tidak mau anda dan tokono po dihit pupusan na tulan. Nakagaji kau naka 26 tibay lagi. 26 bay naka 27 26. Nah, anda doon dati. Jadi kada borasad ila petani. Kakuan na pulod ila petani na ipagalay nga akurang pun dat pakaraja dupis di laid bagi. Dondo na po din boleh jadi dat miagali pakarajat upis kakanten numan kapagal na itu anda dan lagi semua aitulan atahak nagi gaji ka. Jadi ay si piswayan to sama ada petani to ko ito ko makan gaji kerajaan swasta o insanan to kan pati nga mandadit gaji it anu haro nagi ikasabaran to kadhilo nga o insanan to kano nga mau tidak mau mada ka kaamu anda don to kono mandad to kono ilo nulo ni pagalay dadamot dati mandad nga og gumuot ay imo gompuong do pagandadan dati moy dot asikap harada pira-pira hot kapagalan dot ipagandadan da isuang da Alkitab bo kita dati. Kumuiso
miagal di Adam om i Hawa. Isuang nepet Kejadian pasal 2 om 3 payon na dako membasahin. Nga naray tandat hilo dahiri nepet kinayon dilo hiri taman dan niyon dilo di nga harit dua pohon. Ina po'y osaro kopia dati nga pohon pengetahuan baik dan jahat. Nga harakagu tiso i kamuyon dat pohon kehidupan isuang na Kejadian 3 ayat 22. Saira na po din nakaduso hiti tulun nga i na po di hit ilagon da kinarahingan kumadilo nga kadaan dat muyelo pangakan dit tua dat pohon kehidupan. Nakuro. Andel apatay ka. Nga ino po'y naraitan dat pagaduhan na may pangakandit apo na kaduso nga ilat pengetahuan baik dan jahat. Ay naraitan nila pohon kehidupan. Kakitanan no po, kanto lah, kanto. Nga miagalidit haradahot rencana da kinorohingan dahilo kumati tulun. Nga matugadi kandad dilo. Ako na po kandad nga i hari kantakan demi naman said ino po ipagandadan idi nga nakasimpang. Intangan na po dadim isay di nakailod. Saira na po natanud di pira-pira linahid ipohon pengetahuan baik dan jahat. Pinabanar dadim may pangakan. Pakonilan. Gisambo otapot kapit itin po di tulun nga miagal na kinorohingan. Suai keri sakirad nga dati intay ay tulun-tulun na kapagulo miagal ka isara. No kailay siyad ina pahit ay ipinaylahi siyad iyala ni pawayaan ni katurunan miagal pod ay pasir hilod way lorahat ginumo. Nga nakandad. Gisambo pasuro nga siya pembantu daw kumadi karuhang daw. Nga isay gadi kandad dat lebih kurang ko podem talu piolitan di Ismail am Ishak. Nagya anda dan mila na pom bayan na boros suab mo nantian ida dito saro to kayati. Nga ina pa dihit pagandadan ni di mantad ko nakandad om minaganod ralan diwayaan na sendiri. Kita dati dat to kay min sadu miagal diolo. Iyati nga asaru to kay miagal idi. Saira na pod opurimanan dati ina pahit paindalanan ta kadinga miagal dit okon ko dong kinorohingan da kapurimanan hirin nundat iyati na po nga mumbal nundat papaindalan miagal di korohian dati. Ina padahit pagangatan dat ay isuang Yakobus pasal 5 iti nga suway ko monotos to ko magandad do korikatan na kinorohingan iso no pakaguralan dat moy iyati no patinga kanda dida nga miloh to ko dat mamuhondom mangilo mangintang ilo kaboboyuhon di tulun-tulun da kinorohingan di lain paing kukuroh na ko ilad tinumaguang dit pagandadan diolo. Nga ay manima ni kapurimanan da sumano intangan ta kana pala murid-murid Yesus sayrat nakataka di Yesus sila suruga mandadanda dilad gisami kinapatayon. Ay gisom den nga ay no korikot. Po no korikot Yesus mantad pa di murid-murid Yesus sa sangingan dad gisam kinapatayon dilo po no korikot. Kamun po nga ilo nga iso dahit milo datid unsayon dat ay contoh kapagalan. Hali piad korikot Yesus gisam kapatayon nga pati lambus to kuno mandat. Naritan datid isuang pelajaran kira-kira tadaw di nakatalib hinggo to kuno po nga hiri to kuno mandat. Hinakokuman iwalay ila sampagunan
Mandad to kono pod ay korikatan ni Yesus ok mendo. Nunuh na pohot awayaan dati. Nunuh na pohit kagayat mumbal na papasimpang dati dat iswang pagandadan nga mahanta ko na po taguang ngo kita sabar. Sabaron ta kana pod iti nakantatit pagumbalan dat iswang pagandadan. Man dati sa gulwanay agat tamo titi kamo magandad. Mi agalad di magandad kod nuno na po. Magandad ko karadya no, magandad dat nuno na po, magandad sumihat. Ilo ngai nalot ay kontabon cabaran-cabaran di otaguangan datit iswang pagandadan. Sayra ko ruba to ko pagumbalan nga sorohon na datit iti natit kantakan dat dada mo tumandan do karikatan di Yesus. Ilo no nga ilot oyaan natin lo. Jadi ay manuh to kadat yati no pay nga ikaw mo yandat ang lumag. Do nakano to kod ay pinapatilam busot pagandadan dati kumad karikatan di Yesus. Miampay dat yati no po nga aparagat do po paindalan dit korohian kinorohingan. Miagal na kadaw di Ayub ka. Sayra na pod isya no po nga nakano pinapatilam busot ay iman disyo hali piad iswang kakonggoritan nga nilaan dati ino po inatarimo di Ayub nga lobi poko kagayo mantadit natarimo disyo dit amu po nakawaya dit pagumbalan dat ay pinorikot ti rogon dat kumadisyo. Ilo na ngay at kapagalan kumadati tu ino po hit titahak ko kinorahingan idi nga haro demontok dati serad iyati no po nga patilambus to kadah dat iswanggot pagandadan. Kaubasanan dati kauboboyuhan dati amo to kakandad nga ay so noralan dat akon ko mandad to kono po. Mandad to kono po miagal ko lumongumom mandad no pod ansa kani paray. Mandad no pod on sokit tinanong-tanong. Ilo no ngayon ay kapagalan natin pang kukuro hitit pagandadan dati iswanggot maganda do karikatan kinorahingan dokumento. Miagali pahitian to kana ti pelajaran nakasuabon bay no. Puji Tuhan. Kanaw may dati ang pakay ti pelajaran miampay det magisisa tokod iswang kasampayan. Ano sumbayang? Kinorahingan sundu iswang kerjaan sorga konsikaw det kasabon na bayno insan pakagud naun subihay maya det isa panambarsan di karayat det ipagandadan miampay det aparagat ihay det papatilom busat buru-buruon nagi nununo pait milad hay pendalanan iswang det kaposian rohani dahay moy dein na poy pagandadan dahay di karikatan di Yesus kumundo nga oigitan dahay gisom makapatayon nagigisom makarikatan di Yesus. Tumay na head o gumuot milang magampuang iti pagandadan nga may na hay uhupay moy det nununo poy pagumbalan di mangimbayat dati pagandadan dahay det karikatan di Yesus. Nga ano dahay atalibambanan miampay patilambus yahed ogirot kumadya. Kung sikaw Tuhan tu iswang tindalanan siyan dahay dabay no ino kumanhak sa kadung hingga na po karikaton nuno po lang dahay nga kadaihay palagos sa daon sud kapampisal katangkid man tadi po nanudan dahay kumadya. Itinahot sambayang dahay karikatan dahay kumadya iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Ikaw sikaw dat kinapagyampayan dati kapiruba to kakagud kasuabon na suwab. Inako po asa nang magindalan dat waya kapasyan dat tawag bay.
Yesus kasasalit oromo mamoduli ay sokoriran sinunod kadagoto Yesus nasoliho ay sokoriran sinunod kadagoto Yesus nasoliho kadagoto